Mainan apa itu, Dek? Lihat dan. Ya. Cuma ya dah begitu. Oh, LP stop peneng gitu. Engkau tak salah loh. Kamu jadi juga pantas tuh loh. Why? Dua, satu, dua, ada. Coba yuk. Ya beda. Masih lurus, Mbak. Ding. Anu. Musiknya Kebo Giro. Bumi lo kok. Oleh konten. Enggak piye? Sandinge kowe Ora sengaja ki mau. Ya kalau keluar matanya om ketinggalan tangkap lo. Seperangkat alat salat nomor betul. Seperangkat alat salat itu dari mahal nomor betul. Betul cincin mawon. Mahal cincin emas 3 gram. Emas 3 gram.
Alhamdulillah, syukur katsira ilallah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awas. Dumateng ngarsos sepuh bini sepuh siswa gagal ngaberten. Langkung-langkung dumateng keluarga agungipun Mas Samsul Anwar bin Abdul Ghaffar almarhum sarombongan nggih. Langkung-langkung ugi dumateng Bapak Naib sing Kecamatan Tembalang ugi Bapak Mutin ingkang dirahmati ugi. Saderengipun dipunwiti monggo ngaturaken puja miwah puji budi asuti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bila ing siang punika acara badhe kawitan mugi-mugi sarep mangke pikantuk kelancaran kesuksesan nggih. Salawat serta salam kita untuk datang Nabiullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah amin. Moga jadi acara ing pahargyan siang punika inggih punika sudah pamko. Ingkang angka kalih dilajengaken ijab kabul ingkang samangke badipun dipandhani dumateng Bapak Naib saha Bapak Mutin ingkang angka 3 samangke saged pasrah tinampi nggih kandhasipun wonten beberapa iki kurang nomor saged mangke ing angka 3 ingkang angka sekawan penutup. Klarifikasi penulisan Pak Sukiman itu lagi jalan lagi SO atau SOE? SOE apa SO? SOE. 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 Paling kan bisa saya panggilkan dulu SOE. SOE. Kelahiran ini SOE. Foto ya. Kakak ini kan bisa juga. Monggo Pak Hari dipun paringan gede ya. Difoto dulu biar difoto ditahan. Nah, difoto. Mangke diikrar ke sebelah nggih, Samsul ya, diikrar nggih. Ikuti saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kristianti ini mahar dari saya berupa cincin emas 3 gram saya serahkan, mohon diterima. Dijawab Kristianti, saya terima maharnya. Terima kasih Mas Samsul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Naib, saya Mas Rizal Kurniawan. Minta tolong kepada Bapak Naib agar mewakili hak wali saya untuk menikahkan kakak kandung saya yang bernama Mbak Kristianti binti Bapak Sukiman almarhum. Mohon dinikahkan dengan Mas Samsul Anwar bin Bapak Abdul Ghaffar almarhum. Mas kawinnya cincin emas 3 gram tunai. Mas Rizal Kurniawan pasrah kewalian. Mas Rizal Kurniawan saya terima. Sebelah itu tidak. Tapi saya panggil nama panjenengan. Santai monggo, santai. Tenang mawon Mas. Kancane santai mawon Mas. Mau sing penting dhewe keblok kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال أيضا خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا شمس الأنوار أوصيك بتقوى الله أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وبما أمر
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa astaqlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya Samsul Anwar ila bapak Bapak Namuka juga wazau juga maksud katakan Kristiani kita memasuki al-maqur mau dianta akhirnya mewakili di matahari datang alam. Wahai saudara Samsul Anwar bin Bapak Abdul Bakar almarhum, ya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan kekasihmu yang bernama Kristianti binti Bapak Sukiman almarhum. Wali nikah saudari Kristianti, adik kandungnya yang bernama Mas Rizal Kurniawan telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Saya terima nikah dan kawinnya Kristianti binti Bapak Sukiman almarhum untuk diri saya sendiri dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا وفي الأخرى هذا مبارك معصوما ولبنا وضرورا دائما وتجمل فرقة وفرارا خصوما وأولاد الدنيا والآخرة اللهم بارك لهم من كان آبنا آدم ومن حواء وبارك لهم من كان سيدنا إبراهيم والشرع وبارك لهم من كان يوسف وزليخا وبارك لهم من كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خضر الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وادخلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sudah belum? Belum ya. Terima. Bantu dengan kamera. Senyum-senyum lihat kamera ya.
Makaten yang kepilih wonten kalebatan saya setuju banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun pinaringan kelancaran acara ijab kabulipun Mas Samsul Anwar ugi Mbak Kristiati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo ditutup nggih kali wawasan hamdalah kagem acara ijab kabul. Mugi-mugi sak mangke Mas Samsul ugi Mbak Kristianti sageta bangun wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo sarangan alhamdulillahi rabbil alamin. Senyumnya mana? Di foto. Satu dua. Tahan, satu dua. Yang dua mungkin di depan ya, yang dua. Nah, adanya dia yang di depan sini loh. Oh, sama nih burine pakai Ada burine. Coba namanya jadi burine, Mbak. Itu satu juga loh kan. Oh. Makan nasi loh, makan nasi loh. Iki. Ibu makan ya. Ya. Ibu aja. Ini ya. Mau tekrek-tekrek. Satu dua. Bingung. Balik ya. Ini lagi tekrek-tekrek. Lah nyapa ngenteni aku. Gantian ayo bertiga. Gantian aku diambil. Wes kan lebih dulu. Oke. Ayo, ada. Nih, apa ini temen ini? Masamu apa iki wis mek kita video tapi Ibu Kok bisa bikin ya? Oh, enggak usah. iki video iki wis Ayo, wes enggak. Anteng orang. Ya, Bu. Satu sebelah rapat ya. Rapat ya. Nyamuk di kembang. Ben anu kita jabrike. Pasar tok ngene yo becine yo. Opo
Satu dua. Orang gelap. Bisa. Bisa. Gendong. Ayo, satu dua. Satu dua. Tahan satu dua. Doni merem. Yo, satu dua. Tambahnya. Begini pakai tangko. Begini budi. Senyum gigi. Don dia. Besakan di sini PKP. Bun, bariki. Ayo Pak De. Yuk kita biru-biru. Ketelan Mas. Tak gawe nih. Ya. Warga berencana. Ya sini ya, satu dua. Tahan satu dua. Tahan satu dua. Masih kok deleng no. Iya, Melo ora apa nek tengah nek tengah. sampean tengah. Apa yo lah. Ini tambahannya Nggih, nek tengah. Ayo. Satu dua. Kayak bebas mulai satu dua. Satu dua. Sing difoto apa nih awakmu karo kae ya. Nggih. Aku dikon moto. Cepret-cepret ning ngoprek. Satu dua. Ganti gaya, satu dua. Satu dua.
Jika belajar berapa kalau